Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and marketing there, and you're not a location at the Coffee Pipe Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di for ye mamu akwaba eba too much so mo amunim se dada nsema egosu ekoso wo mamun eno ene ebo ano na da so mo ene de che se asema bebe piem o che sama Ghana phone na esusu se na obi o ya smart se enim pa se ono de ni bre so onfa ade endi agro no ono na yetimi edupi ne se de na ye se nipa bono form abane de omani abre papa ye ni na ne se as central member of parliament Kennedy Ohene Japan and the day or they asemi abeto dwa to say ama nkofo hu edri na papa yem na some of kind say abrante bia yesusu say ni fie wanya 39-year-old and would dupe ye papa penia wanya 61-year-old that say ama manfo edri ho a omonte ase na abrante sika otimi edri free papa wo $7 million $7 million good dollars and na say ama manfo dodo na hu edri ni say enti papa sika pudo say ehya no ho ana odi ama eye mranti we bi achese wentimi ehu se mranti we kwa omofaso eji sika ide ometimi edupi na anam na branti no ne di ababa piem ne se odi nana buedu yi yese ye papai odi eye sika ema no so onfa nkoto machine na nka onfa nye edwuma bi ema no enso abranti no nana edu no odi sika no anya de edwuma no oye se sika no odi to machine no so enso de yo obi entimi entre ni enima say papa some obeka ne sabrante na adwuma no wentimi anye amano eno na ahye ne bufo ye pa ama me ne wo kasem impenifo a ye papa Ohene Japan obu omo odi ni die emom nyina omo nyina pa ne cho say anko ebe ya anko ontwasom no mfa abrante ne emfa mra kwanso na anko ne abrante ne endi anso ye papa se la enya de obeye sa de nende ne waye no china na ode kwan foforo ene be fa so a chese obenam so agi ne sika na kwan bi obefa so obegi ne sika so de obeje na emomra kwan pa de say de obekọ ne akase ya chi watum ene fa skebra ne bobusuafo aboabo ano ene nketenkete saa so de enya de obepene because mo munim say obi de woka na say ye nipa ne betu peace a unhu sika no bo so otua na unzu udi nti unhu sika na no openi bum nti kwa be fa so a ode abrante no obe make sure abrante no betua sa sika pudo no ene obe ye pa na sama papa be kan no ni o say my message to them is that if all the money I had in the world was $7 million I wouldn't have bought the machine, so I want them to know that I will still eat. Otua na sam so say it hurt me that a 39-year-old boy would dupe a 61-year-old man like me, but the action I want to take, people are still begging. Even people I respect a lot are still begging, but I will still take the action. I don't care. And on asama papa e de ababa tu dwane sa do for utie ne ekone de nani abre papa ye yese eni bre wo hoi enso janso papa ye papa de nani abre a se asoja kon a se enya de a asem no obeje mwende na wasanso ejemu ochna ebium nsem ne de okan pin na oto aso asem okan ni no say I have learned a bitter lesson that includes the fact that if you go and meet a Ghanaian dying, let him or her die. They will never prosper. Very evil boys, he said. Na just say, "Utsie ne nkomo ni mu dia ne ono no." Se pa se obehia eye no nyonko Ghana nim na se ebia okoto se nipa no ekomede no ana se ebia Bible mu die bi good Samaritan die ya bro na chese no ho kire no na nya de ono so otepongo so beka se ofa no de wato so no de wadu hospital de ontu akakra de ontu hospital na nka ban fa ne sika ehwe ono de onye da obeja o ne nko wu because of hwese na Ghana for etdia nie kata proye ene hwehwe ne wo yetim afa oyi no so kwa akoda nche ne ne yetim odin yetim osum papa yem o hwe ne abrantie o ye young man say ede ayi onu papa panimu a obetimi ewo abrante ne dia ene nya di ono okohunga na ni bia
obeboa ne dam na je say nsem no de osanso to aso sem enya dia ne lawyer jana obeka one ne beka sai o ka say o nko ntwa so no fa eye mmra kwan so ene mmrante one endi na nkonye dem onji ne sika no enya dia no so otie eno ho asem so o say I have told lawyer Jan to forget because I know how I will get my investment back. I won't never lose out on this deal. And on asama to say or the ababetu jama man for do na ka say na e papa wo sika say ana yeti mi age ni sika we ana ne ni abri ana ye wo mu widie ne enso ye de nka ye de yeti mi enka ema ni yeye yeti momo so ye 5 cedis ana eni abre na efre MTN4 ana ye 20 ye ntia say na efre MTN4 say anyway and as afọ ni na so mujai because e papa dey kura no or dey fa baby from no na manfo bi say hepa and papa or dey ensem no ana na asem no e kwa kofa because onu oye mra she brejenin or dey mra eye adwuma onu mpo ana o say on fa mra enye adwuma enye he ana o dey eye abrante ne ebefa edro so ana mpo say dey ya anomfo ebi okọ bribe amanfo mama ya be buru no na ya gisika na na say dey ne yentimi entre ba mo munim ade na enye betodwa pe too much gh ni echi ne be bia asem ne be kodu bia e be hwehwem ye be domu e be pensempesemu na ya boaboa no na de ba beso mu enu tira mesemo say so wa be kan sa dey na no first time wa subscribe my wa like wa share na wa mafufro so aso atene ekoso e wo ye mema wo wi efese oba mia notification bell no so na e posti de bia da e wo too much gh a won so nsa beke bia ni hu ne ekoso e wo ye memu ani wiase mu afa na nyina desene ye besa so e share bi makramo so the best media school in Ghana there and too much multimedia college if we say about equipment apapa a church for our quadruple ewadisium any air conditioned room there the one media law advertising camera handling and the marketing there and then location no abeka free park junction for number ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati Plus Anani, so the best media school in Ghana there and too much multimedia college. If we say about equipment apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the one media law, advertising, camera handling, and the marketing there, and then location no abeka free park junction. For number ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati